Allazi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'udu hifzuma wa huwa al-aliyyul azim. Oh ya Allah, dengar. Oh bunyi bersiul geng. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina. Kita tutup geng, kita tutup pukul 3-4 minit dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya Allah Tuhan. Allahu akbar, Allahu akbar. Astagfirullah, kita tutup geng, kita tutup. Ya Allah tu, apa benda tu? Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tutup geng. Sehingga kala sehingga pasu mingga durka kala sumingkar sehingga sirah sehingga suku sehingga ulu sehingga bahu sehingga tenggat kaluan buntut sehingga tan kasat mata pada sirah sumingkira mulia mering asal niki. Hai makhluk yang dikirim ke dalam badan takkan bisa masuk ke dalam badan. Apa benda tu? Mara bahaya menyingkirlah yang ada di kepala, yang ada di rambut, yang ada di kaki dan bahu. Kenapa ayat saya tunggang langkah ni? Hai makhluk yang dikirim ke dalam badan takkan bisa masuk ke dalam badan. Mara bahaya menyingkirlah yang ada di kepala, yang ada di kaki, yang ada di rambut dan bahu, yang ada di tengkorokan dan tulang ekor yang tidak bisa dilihat mata. Pulanglah ke asal muasalmu. Astagfirullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullah. Hello? Astagfirullah. Oh ya Allah. Hello? Cik? Pakcik? Pakcik? Cik?